de Galicia, dona Nava Castro. Santiago 2018. Hoxe é un día especial. Constatamos unha vez máis que Ruta Xacobea é un fito colectivo. Imos abrir todas as fiestras das escolas de Galicia para aproveitar a riqueza que supón ter centos de miles de peregrinos de todo o mundo viñendo a nosa terra. Quiero transmitir nuestra gratitud y para instalar o cruceiro marítimo. Sigamos facendo camiño, sigamos estando orgullosos da nosa cultura, do noso camiño e agardemos que nos próximos anos sexamos capaces de construir e de apostar por un Xacobeo 2021 que está chamado a ser un referente da nosa historia presente e, sobre todo, un referente da nosa historia futura. Cirque du Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. Ovo, de Cirque du Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emociónate con Ovo, de Cirque du Soleil.